Hanna filmíchan seo mar chláir aniu de gaam sóirite an na neachtaí sòisealtan in iile. Go trích a film sealladh is tachaistesan nach deach a chláirigh an na náte sa bí eile. Agus a raon na scídan a sáte fallabh ans na hí sin gáil. We went to Kilda on 1969 and went out in LCTs from Lochanan and it was 8 hours, I think it was, went through the Sound of Harris before you got to St Kilda. Well, we fechtin Hiort go maith anas a chós a chorma sé díomh an thorism chuir sé bheith colach bhí maith heiscin. So an gáir na háitiúin bheits a ráir, bhí maith na háitiúin sin heiscin, a bhí bar agam sa cáráid mar becrán an delam na nagam. Batar mór dul a hiirstúh ópeth bheith céirte é raon rocaidean an Uist. Sé rút go maith psí se am is suin dinne sa seo se dealabh seo. Hannig an nóir sin as na trífichiid an tíadach man am seo scí sin sa dealabh Jimmy Monroe I pléin bheith háisiad a rúta se ganagad ag an nám airdrop hí gí as ciún hirst agus arráidach a fostúil doris tíadach chud amachchas dú a sin.